Rĩu mũtegeri cemania na Glory Mũkiri mwari wa kuma Antwa mwari Kiego Yegembe South ũrĩa ũtharimitwe na kĩbewa gĩa kũthondeka into cia kũgemia nyũmba nguo na nkinyagia maua. Glory ariuga ambĩrĩrie ũbundi ũyũ nyuma ya gwĩkara mũciĩ mũciari wawe akwaga mbeca cia kũmũbira athiĩ na mbere na kĩthomo kĩawe nyuma ya kũrĩkia form 4. Ndĩbari ya kũria mbeũ ĩmbĩthĩ gũtũmĩra ibewa iria muntu anenkeretwe nĩ Ngai na kwĩthirwa magĩcuira mũgate bantu ba muntu gũkua nkoro. Dennis Mugendi na ariongerete mwari uyu na tutumira riboti ino. Na tuo no twa antu barabendene na itwa no urire musore oku te lazima kwithira imwe kuro oku no urire nyamuciari oku itwa kintu kira twitawa Valentines. Uga maua muthongomo rangi se gukusiria metho ni into mwanya bia uthongi. Semani na Glory Mũkiri mwaka chio mtu mwithi muciari rwa nturi ni Antwa mwari Kiego Yegembe South uria thina ni mwarimu na emuritene kathi ari na kio murunga mutharimite na kio ni gya kuthondeka into bibia uthongi na njara ciawe mwene. Ndathiririe mwaka wa 2019 form 4 ndikuthiria ndakulukite wita university na ndare ya barua yo pursue nursing, lakini onto ba changamoto ira cithirite cia ndina brothers bangi ndina brothers bele bembere kwa be university na my big sister KMTC na mami atena uwezo bunene bwa kuendelea nthomethia. Ndikuthiria school form 4 kwethira kwina challenges nyingi utengo ikuoneka town na antu akuria mucie na iyo ni kwitegemea ibatu twitegemea muci twatethania mama tukaura bia kuria twaitetheria kura nguo twaitetheria kwithithinya njwire na still no kwenda ku support brothers bau bakwa bembere kwa tu support tutethania bonthe pamoja kienda baomba kuthiria nani bampa space ya kuthoma ndona ndina talent kuthithia into bima waya kutuma burana cia skuru kutuma into biko biusisha mariwa ya mutumi kana karosi na into bingi bikai ni ubundi agutariria na kuthondeko kimwe na ndaika intare. Design ni mbona ariba miendete sana onto ba wita swimming nukuona free etu kuwata nio aripendete sana na bangi nabo baka prefer design yeye wita nio nukuona hii kintu presentable te kintu ukwithira wini weekend ikintu umba wikanirinya skate ku ikintu umba wikanirinya mubuto yaku na uka match perfectly ye rent no ye match nya mubuto yo white hii unaweza enda nayo swimming pool no wite nio no we prefer wikirinya something like denim na wikire nya mubuto yaku kana nya skate ku mathina na joja tiuraga kiringugi yawe yo yare ire tumaira tukwimona nusu kurithithia mwanka dikinya kwendwa na ewi ichangamoto imwe onto bakwithira mariwa ya ntithacia na njara ekwa ute machine thithitie ayo mariwa ya yonthe thithitie na njara ekwa top ya iyi thithitie na karos na mitumi yoye karus na mitumi eye yo ndithiti ayo katopia ka na yo na nyayo ne yukasia kaita kanene mno onto bakwithira injara emwe kuthithia na remo no wone customer na ukwira mtu na ukwira muthithirie katopia ka kakaria nyantu ko inyota thiria na remo akona ya kainya ute serious ukona na kuona ya kangwe ku ute serious nio lakini kuona mtora omba support kana support ngethira at least ngutumira kintu ya machine ngethira ntutumira njara no ethire no bethire ngitumaira machine ukuthithia flowers na topi na burana use skuru na nkathithia haraka sana niki wagikujiritu bare bamukuririte into bibia uthongi kwithongomia kana kuthongomia nyumba ciao obisi na guntu kungi untu kiewa kikiawe gikagwatwa mbaru ni thirikari kana antu bangi bawendi bubwega ombi gukira nkuruki na guteithia kinya bangi mugongone. Tumepatana na Glory hapa Maua akizungusha
maua, anazungusha hizi type of flowers you can see, na ni flowers smart sana za kurembesha nyumba, za kurembesha ofisi. Unaweza pia nunuria mpenzi wako kama gift for the Valentine, and they are very beautiful actually na very cheap by the way. So I think it's good we support such gifts, we support our young people, na wataenda bari sababu wako na bidii yenyewe. Kutengeneza kitu kama hii sio mchezo, cause mimi siwezi jua kutengeneza, lakini you can see she has done it very nice. So lengo kwa Dennis kwethira nkiomba kunenesia company yekwa mea hii company ni ukara kintu kidogo, lakini hii company mbomba kunenesia nkatetherinya youth baba inke para bomba kwethirinya bemesi na ubathirinya skuru na batona ngwe nkaomba bandika tukethira tukithithacia biashara yene kanene ankoninya onda sinya event ya murano kona onda sinya sema hoteli ya manene si decoration nkethira ndina company ekwa decoration. So atongeria na ntubawendi bubwea ndaburomba bon support mbo bebe kwethira nkinene ya cia company yekwa kimbesa kienda inya yombo support ndite mami thenene bombe o support brothers bakwa na sisters bakwa buba mbere bakuthoma na bombe inya uniweta college bidrete nke aspire kuthithia nursing kaka ka Valentine tu Valentine ne parabende ne na no wenderie mwe kuro ku Dennis no wenderie nya sister ku no wenderie nya brother ku nyama moku ta Valentine flower. Aya bonthe na bakuwa ngaba ikira tu aya tutu achore bakwa na rike yo muchore okumenga kuretera kaoa. Dennis Mugendi, Weru TV, ntole ni Antwa Mwali Kiegoi, wandi ni Kiegoi Antobochio, Igembe South, County ya Meru.